Waphose wetfwala ngami ngakubona lokuthi nganhlanye lona ngipart 2 lapho khona ngikhulumile kupart 1 nangithi waphose wetfwala ngami ngambona angiloya angithebula asengene nje just a few highlights ngavakashelwa sihlobo sami lesihlobo sami safike sathi kimi sicabane nemkaso singivakashele ngoba sibalekela umsindo labanawo nemkaso sifuna ukushaya ngomoya. Then ebusukwini bekuqala ngabona inyeti ngabona lifu lelimnyama khwishi sa inki livala inganyeti lebe ikhanya kakhulu ba kwathi ebusukwini besibili afikile ngabona athi asihambe ngoba siyahlwithwa siyezulwini ngabona angithatha angihudula ngemkhono agibela andiza nami agibela nami etruckini iphakama nami le truck indiza iyawushaya edule esibhakabhakeni. Emva kwalokho ngakusasa wavuka wahamba angasangitshelanga ukuthi uyahamba moya ke wasuyakhuluma emva kwemalanga ukuthi ngesikhathi ngibona aqima lenganyeti kucima lenganyeti kwakungumthebulo loyo wayeba noma ke wayetshontsha lesithundi sami noma lenganyeti yami wayengivala ngemavulavakalayo ngalesikhathi athi siyahlwithwa siya ezulwini wayengithebula ngitsiteke letinye into lengathi bona tenteka lapho ngahlaselwa buhlungu lobukhulu kakhulu. Ngangithi noma ngidrive ngikhanze sengilele kodwa uNkulunkulu amuhle imoto beyicubeke ihambe nje ngiyidrive ngilele ngiyophapha mala ngiyakhona nami ngimangale sengifike kanjani. Okay, sengiyangena ke la part 2 kulawo malanga lawo ngoba ngadiscover lo sekunedinkinga vele kakhulu ngoba ke inyanga ite laphi moya wangembulela konke but ngaswela lelikhambe ukuthi ngikhumula kanjani lamafindo so ngafuna ke lelo tangikhumula kwakunalomnye umprofeti nje abenekujumanyana ngala ilutse ngamfonela ngakhuluma naye ngoba besikunekmati nje kancane ngakhuluma naye wathi hayi ngidawufika kuwe prophet ngidawufika le kuwe endlini I mean ebusinessini ngiphinde ngiye nasendlini nami hayi cha ngakujabulela ngoba vele inyanga kayite laphi kodwa ke ngathumela imoto ke ukuthi imlanze isasendleleni ida moya wakhuluma kimi kwathi hawu udlala ngesikhathi sakho angimati lo muntu omlanzako ukuthi ungibani akasiyingceku yami bufakazi balokuthi awubona kude la takwenda ngeke akhona ngisho ukuthandaza ngangafuna ukulalela lo ngathi maybe ngileli demon ngoba phela nasathane uyadenda ingelezo ekhanya hayi wefika nasefikile ebakery walibala kutamula nje wabuka le wathi asuka lapho wasicela kuhlala wahlala esofeni bekunesinema ngala eceleni wahlala esinema wathathwa buthongo walala nakavuka lapho ngikade ukuthi kuphumbe sitawenda iprayer washa kwacima wangitshela ukuthi hayi sekulungile asale simbuyisela emuva sekulungile nje asale simbuyisela emuva no prayer no prophecy nothing. Hawu ngamangala mina what's going on moya wakhuluma kimi wathi yenda iholy communion because ukhathe lo mlona unemimoya yakhe lasebenza ngayo lokuthi afike ehluleke lapha alale le mimoya yakhe if moya lo ingcwele ufike wayithobisa ingako ehlulekile ukuthi utawuperforma whatsoever miracles la ngaba nayo. So to cast out leyo mimoya yakhe letenayo yenda iholy communion ngende iholy communion ngamdlisa naye lesidlo senkosi macethe ngamjikisa angasakhona kungibuka emehlweni salibala kubheka phansi ngamthatha imoto ngathi abambuyisele emuva elutse. Okay, ngahlala ngafuna sengidawusitwa ngibani ngakhumbula ukuthi nginalomnye umfundisi bekimthanda kakhulu nje ngimlandzela waduma nge40 days and 40 nights ngekuzila 40 days and 40 nights wase South Africa lo mfundisi ngamfonela ngamtshela wathi utawuta angimfakele imali ngamfakela imali wefika makefika kwakungilesithathu no kwakungilesibili kwakungilesibili lapha kubo 11 ekseni nake fika ke ngashayela umfati ngoba umfati bekasesikolweni lapho ngisakhona ngathi akathatha imoto abuye weda nembala ngoba expect ukuthi phela mhlawumbe sitaba naleyo prayer vele le serious ngoba
ngangiva ukuthi there is something leyendekile le very very serious. So nakafika umfundisi lapha libale kubuka nje na imishini business abuke nema products all of a sudden athi no asidibane kusasa nethi 7 time ngithi prepareile ukuthi sitaba ne short prayer no prayer yena so uyahamba hawu kanjalo nje ahambe ayike ngingabi nenkinga nami asitokuningi sitacetha kusasa embabane asidibane embabane kusasa nembala akwazi indlela ahambe ngakusasa ngithatha imoto ngiye kuye ngoba yabeke nga10 sidibane lapha etule restaurant mawungena eplaza embabane usina ungena nje usanza ngena bese sowunyuka ngalama escalators la tulu la uma uthena right uma uthi nje ngiqwabe kune restaurant angathi noma isekhona yini nawo uthi nje cwala tulu uma escalators bekune restaurant lapho sadibanela khona ke ngimkhanza ahlele emadoda lamanye la ngi4 yena hours 5 lomnye wabo wam-introduce wathi ngiprophet Martin Stein something like that sengakhohlwa wathi ngiprophet Martin bese kuba lalabanye ke I think bekungema Nigerians ang3 nabo babida ngabo prophet ukuthi prophet ban ngangabati manje ke ngakhohlwa ke nalo ukrema amagama. Okay, sikhulume ke indzaba yethu ke ukuthi lele into engayo asho ke yathi no ngidakwendela lenye iritual le ritual ngidakwendela yona le awuyuphinze in your life weswele imali lolo ngitshele kona nje lokuthi leti nkinganyana hancane kakhulu lethi awuyuphinze uswele imali. Le ritual ngidakwendela yona lena is so powerful athi kimi nyalo nje buyela emverse speak uyo prepare konke lokusweet lokunice nje njengabo biscuits melting moments all those things that nice nyana bo Swiss roll snowball ute nako kusasa asho ukuthi ngite nako on Thursday athi sitawudibana lapha ngase Hawani uyabona lapha eHawani kunelidam bathi Hawani ngala ngathi kune Hawani resort ngala opposite le dam kunatindlu nje ngathi kunatindlu te cultural village yabona tindlu te ngathi boku athi ke sitawudibanela lapho ngakusasa ngithi ngiphethe letinto leti kumbe sakusebenza overnight na khona into njengaleto vele nje hayi vele nje badumise bababade leyo nanjani bonke bababade leyo ritual lesibe siyenda kusasa ukuthi it's a very powerful ritual. Okay, nase bacedzile nami sengida ukukhuleka ngihambe moya nje asuke nje nami ngihebulise uyabona lokuthanza ngihebula ngisuke nje ngihebule ngibude ngisemfundisa ungitshele kule nangu yakho kule video yakho ye 40 days 40 nights uke wakhuluma lapho ngema devil worshipper bantu abakhonza uSathane asungitshele kahle ngabo ukuthi kuhamba njani ngalabantu abakhonza uSathane ngathi ngikhuluma nje ngalamagama lawo kwafreeza yonke indlu kwathula kwasidu kwayena lo mfundisi wathula nalaba anabo bathula bonke nase bathule bonke kuseqwaka ngeva ngishayalva ukuthi hawu la khona sengikhulume kabi ngathi nangithi ngizama ukuthi sola ngathi khanza sengiyaqhubeka futhi ngiyakhuluma ngathi ukhulumile mfundisi wathi kunebantu labangema satanism labangema satanist ema illuminati kanje ngayichaza yonke lento ngikhotha emagama akhe lakhulumile bathula bonke kude waphendula wathi asuka yena waphendula emva kwesikhathi sekuthule kuseju wathi ayikho yonke lento leyo ayikho ingemanga lento leyo kude into leswa ngema devil worshipper kude into leswa ngema satanist ayikho nje lento leyo ungeva nje Sathane athi bantu bakhe vele Sathane unemanga asibo bakhe kude nje ngithi mina hawu ngikhotha bufakazi bakho mfundisi lobukhulunywe nguwe athi hayi into le njengalo ayikho Sathane ngumuntu wemanga unemanga nje uyathanda claim ende ngasithi indoda yakhe akusito takhe unemanga nje asiyekele ulungile Dlamini uhambe kahle ulungile Dlamini ngithi ke mina manje le lokho lesiyokwenda kusasa ngiba sidibana ngabani isikhathi hayi Dlamini asiyekele nje singasayikwendi lokho asiyekele Dlamini asiyekele nje uhambe kahle hawu kanjalo nje now ngasala ngine ma question mark lamanengi ukuthi hawu lo mfundisi mina ngamgcina mose athi uyakholwa namhla sikhuluma ngama devil worshipper yena so yawa deny sothi kude into lethiwa ngama devil worshipper ikanzi nguye lo fakazile ku 40 days and 40 nights khona lapho bekase siyowenda iritual khona lapho
vele kwangithusa kakhulu ngancamzeka ngijabhile ngafike ngamtshela nemfati ngijabhile ukuthi nayi into lengidibana nayo hayi moya wasiyakhuluma kimi wathi ngifuna lokuthi uunderstand ukuthi la emhlabeni themba uNkulunkulu yena yedwa kuphela ungamthembi umuntu sathane akamhloniphi umuntu noma ungathi ukholwa kangakanani sathane ungamniki lithuba wamnika lithuba utawungena akunenzaba lokuthi ukholwe kangakanani sathane wamnika lithuba utakubamba loyo mfundisi lo okhuluma ngaye endleleni wamnika sathane lithuba sathane wambamba sathane uyabambana moya wathi ngikuvumele ngamabomu ukuthi ufike kulabantu laba khona utobona lokuthi akusibo bonke labathi inkosi labathi awubona umbuso wezulu ngifuna lokuthi uyathi la kulolu hambo lengibe nalo ampuri ngiyawungena kuma devil worshipper ampuli ngiyawendiwa illuminati noma satanist kodwa uNkulunkulu amuhle ngamoya ingcwele wangiseva ngabona ukuthi lapho bese ngisenkembeni lawa ama devil worshipper lawa letana lomfundisi lona bese bafuna kuyongi-initiator nami ngibe li devil worshipper or ngibe li satanist or illuminati all those things leyo ritual leyo bakhuluma ngayo ngabona ngekwesembulo ukuthi bese ngithetshulwa kwegqina ngiyawendiswa ema covenant ebumnyama uNkulunkulu wangiseva empilweni yami. Now kufika kanjani konke lokho indzaba yaqala ngesihlobo sami leseta kimi sitenda ngathi sihluphekile kanzi site kungithakatha ngayathiswa ubuthakathi baso ngaze ngayothi thela kubafundisi labangema devil worshipper. Now sifundo ke lengisibeka ukuthi Jesu uthi nabamtshela ukuthi hey bomnakeni unenyongo bayakubida la ngaphandle uthi yena ngubani make wami bobani bomnakethu uthi batali nebomnakethu ngilaba lengikhonda nabo akusibo lele ngiphuma nabo esenzeni ngulaba lengikhonda nabo lamagama lawa amcoka kakhulu kunebantu esiphatha ngesithi bathi ihlobo ngoba excuse me sibuka lo ukuthi sinengadi kanzi abasitho ihlobo tethu labo bani labo bantu abasathane thina sibantwana baNkulunkulu. Now kubanika lithuba labantu laba empilweni yethu siqhubeke sibathanze empilweni yethu ukuthi idonsela emande ngemsele uma athi uNkulunkulu kuSamuel sitila lama Amaleki lawa bekati uNkulunkulu ukuthi Amaleki ngoba ngumuntu waala ngumuntu waSathane akayuze akufisele lokuhle uyawuhlala njalo afuna ukukubulala ngiphose ngafa ngibulawa bani ke sihlobo sami li Amaleki lakithi kuyavakala inkosi emhlobusela amagama amen.